Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCR Motor. Hari ini kita nak review sebuah collection Ducati. Alright, sebuah bike Ducati. So ini memang sesuai untuk collection. Kemudian motor ni boleh bagi tahu korang mileage dia hanya 13,000. Original mileage 13,000. So kalau tak percaya boleh datang tengok condition. Memang tip-top macam baru lagi. Walaupun motor tahun dah lama tapi macam baru lagi. Tahun 2013, register 2014, import baru. Ducati 848 Evo. Alright, harga jualan kita nak offer 36,800 siap potong nama. So dah datang dengan jajan, exhaust, Tapinonic dah ada, Brembo penyepam dah ada, macam-macam dah ada. Nanti kita tunjuk. Okay, manual book pun masih ada lagi. Okay, so memang cun motor ni. So minimum deposit 100, bulanan 600 lebih selama 7 tahun. So jom kita tengok. First, dia dah upgrade itu Zero Gravity punya Brenta punya windshield depan Masuk original standard pun dia bagi sekali. Lampu pun standard. Okay, cantik lagi. So, depan punya USD fork pakai Showa. Showa punya USD fork adjustable. Kiri kanan lah, adjustable atas bawah. Showa punya. Brembo punya caliper. Steer barrier hose. Okay, dengan tayar depan ada munga 85% ke 90%. Daripada brand PDRE. Okay, brand PDRE. Size 120 70/17. So, tayar dia korang tengok ada 85% ke 85 ke 90% lagi. Banyak lagi. Okey, daripada brand PDRE Diabe Rosso 2 punya tayar. Size 120 70/17. So, semua lawa lagi lah. Cat semua berkilat lagi. Lepas tu Brembo RCS 19 punya pump Brembo RCS 19 punya pump. Ini inner pun pakai carbon fiber punya. Original carbon Okey. Inner, damper dah ada. Damper dah ada. Ini atas bawah adjustable USD fork Showa. Kunci ada 4, complete. Ada 4. Damper dah ada. Okey, nanti kita tunjuk meter. Kemudian, korang tengok enjin punya warna pun berkilat lagi. Motor memang tip-top lah. Beli siapa beli memang jackpot lah. 8 memang untung. So, semua cantik lagi. Exhaust belakang, Tapinonic. Nampak? Tapinonic punya exhaust original carbon. Lepas tu, tayar belakang pun PDRE Diabe Rosso 2 juga. Tayar belakang pun around 90%, 95% lagi lah. Banyak lah baru lagi tayar dia, munga dia. Size 180 55 17 inci. Okey, lampu belakang pun LED. LED punya. Kemudian ini arm punya cover carbon fiber, harga carbon fiber. Okey, frame semua berkilat lagi, lawa lagi. Okey, warna tank semua korang nampak. Tempest semua berkilat lagi, cun lagi. So kita tengok pula dia punya meter pula. Oh sorry, clutch pump pun pakai Brembo RCX 16 punya Brembo punya clutch pump Okay, clutch pump Brembo. Okay, so kita tengok meter dia. Okay, mileage 13,600 saja. 848 Evo. Okay, Evo. Alright, so jom kita start bagi korang dengar enjin dia. So sebelum kita start, enjin punya horsepower 140 HP. Top speed dia berapa? Top speed boleh cejar 256 km, 256 km top speed power. Okay, sound dia pun sangat best. Okay, so sesiapa after tengok video kita ni, mesti korang rasa berbaloi kalau beli motor ni. Memang jackpot. Sebab mileage rendah. Kedua, dia jaga macam motor baru. Walaupun tahun sudah lama. Tahun 2013, register 2014, import baru Okay, so dengan harga jualan pun mampu milik 36,800 siap potong nama. Minimum deposit 100, bulanan 600 lebih selama 7 tahun. So condition motor pun cun. Datang dengan aksesori, datang dengan exhaust Tapinonic. So yang minat, boleh PM kita. Yang tengok video kita, tolong komen, tolong like, tolong share. See you next video. Bye-bye.